镜头来看国外，南美洲即马当时雨季，伫秘鲁是落大雨做大水，传出有一只军用搜救直升机载落来意外，其中15个人是拢不幸过身。因为巴西也发生水崩山，至少有23个人死亡，阁有47个人失踪，目前还搁咧搜救当中。 灾民双脚踏伫落高梅，目睭金金，看家己家园叫大水呛去。巴西东南部大雨成灾，对空中会当看到规地山壁崩落。米纳斯吉拉斯的伤亡人数继续增加，救援队伫咧崩起的厝口内底拍拼救人。 Nossa, mas orei muito a Deus aqui, pedi muito a Deus para Dodil e a Joyce, todos que tá lá sair vivo. Orei muito a Deus. 大型机具陆续去到灾区，目前有超过500人伫咧10个重灾区投入救援行动。不过时间一旦拖久，生存机会就愈渺茫。巴西大部分的地界大雨期拢集中伫12月到3月。不过伫咧芝拉夫拉市，今年2月雨量已经创下历史新高，超过所料算的2倍。 Quão triste é, não tenho o que falar. É só pedir a Deus para encontrar os que ficaram com vida e Deus faça um milagre. 隔壁国的秘鲁同款受到大雨霜冻，南部阿雷基帕地区大雨水崩山，直接冲入去人徛起。 No podemos pasar, todito está inundado. Mire acá, ha roto esta puerta del patio, el primer piso, todito está, mire para allá está con barro, todo ha roto mi puerta de la sala, ha salido por afuera y no, todo está lleno de lodo. No podemos salir ni a comprar. 秘鲁将近半数行政区已经宣布紧急状态，真侪条公路崩山未通，还有军方直升机救灾任务摔落来，15个人全部牺牲，其中7个也阁是囡仔。 全球极端气候，南美洲的国家拄咧面对大雨期的灾情，所带来可见。记者综合报道。